Ait. Weh, angkon gelang lagi. Gelang. Mas ya? Mas. Ini kalung. Kalung. Mas. Jang, Mas. Nas sugih ngono gitu. Benas nebok si Mas. Weh. Ceng Kepala. Ceng yo nas. Kenapa? Duakung nih duakung. Sing nas. Kenapa? Pangalus tengek. Prabu. Nggak kentan ya. Sang Prabu. Dan mesti sang. Prabu. Itu yang ini sang, yang nanti sang dadap, sang kandik kan kita makan kan. Niki be rambutnya kendeng ya. Kepang dua. Aduh, ya rahan hijau, ya rahan romentan tuh. Romentan. Nah, mereka tuh. Niki mau lihat Mas. Mas. Siram dua. Iya. Aduh, dua ini Mas onyangan. Oh, ini Mas onyangan. Nih apa tegah nih? Woi. Cai sing ngerti nih. Jang. Niki tiang utuling teman jang. Woi, si diajang dadane panjang nyene, lu dua geng istri. Patutnya cai ngemikan itu. Masak cai ngemak diajang dadane diom naliung ini kenen akeh cuma. Oh, sen tadi. Woi. San. Dan di tiang nang ngoren. Oh, ngoren di tiang. Seng tadi. Pang sing kadung tuman. Ben mani-mani sing tadi keto. Ben mani sing. Yang iringan. Bimpuan sing. Sing tadi keto. Sing tadi nyemak-nyemak kene. Oh. Weh. Di tiang nang ngoren. Ya cai patutnya ngemikan dulu aku. Oh. Nih. Ben mani-mani do nyemak-nyemak keto nek. Nih cuma. Rama. Kudiang deh, kudiang. Oh, nyajang celar. Cengkir ras melamar ke cai. Melang aten belai. Ampun, melang. Kudiang deh, wo. Apa deh wo amel? Apa? Apa tuh mau? Dia aja cuma macet lah. Dia sama macet. Wah. Kenapa macet? Kalau cuma kejang, nyonyone tuh. Wah, niki oh, hari toko rewet tak ngerti. Sudah di dia. Dok, yang orang sih saya ngerti. Kalau ada babajang yang cek mabli, Yang cek dewan. Makin. Niki amatur. Ya niki kamu jet. Oh niki jet. Ya niki kamu nyonyone. Wah, pensata gimana mak? Dewa selengah. Kemudian tawang barang kita banyak mak nyonyoy. Nah ngoren. Beli ngoren, pasang dolar nakal ya. Ngoren. Mana barangnya mak itu? Saya kan beli ngemang contoh. Demak itu udah sih tadi serem den. Ini nonton di aman nih. Nonton jangan sih ada nyemak nyemak. Saya nonton jawab linter lah malah jangan saya ngel. Jangan nyemak dulu kan bangun. Padah si Caraji. Ya nawani jangan Allah kawanci melayana. Tapi ini melayanan. Ya Allah lebih menonjol. Ya nawani. Ya nawani lebih anu nonjol. Ati, sang aja kia ke dewa. Enten. Ampurang para beli dolar keluar dolar. Dewa kan sepenuhnya. Pulau ngadoh nih kali punika. Jangan lengoan ya. Adi, Ya. bu manten beli kot ngeraus kapan ragan dewa nih. Bener li. Untuk napi niki. Dino jani beli kalau ninggal ragan dewa nih. Belah-belahan dewa diburi. Beli kalau ngajak dolar keluar dolar. Kalau ngeruhan lo, bang sidon nampingin kukur. Ide raga pacar rabi kita kalau nados sang nadu bang Wendan nados nyambingin dong. Melu sebelum. Aduh.
Pangseng dewa sebat. Tandadon. Ya. Pangseng kalian lah kaden kelas sebat. Cai maru bercandaan cai nak. Gani gendeng bang kaden kelas. Ben magendeng nih. Gendeng bang. Bang gendeng kalau bengko. Pisan nggih. Wah, konser nih. Ya gendeng. Makalet mai, makalet kamu laman berjodoh pasti ketemu. Ketemu cepok, adite ada kapok. Ketemu pino, panggendong kang derpadine, adi pengkang jalan adine. Kita pasal Cim. Nggih. Hah? Nggih. Kita pasal Cim. Nggih. Ketemu cepok beli beketo, dini dindu beli mengadang. Jadi yang angkol beli pasti makan. Beli jangan ngali barang bangkok. Nyet ntar koda bong di batu anggaran nyet kaki kantara di dadong nembak kutu. Nyet ntar koda bong di batu anggaran nyet kaki kantara di dadong nembak kutu. Nyet penjara kodo bang. Waduh. Dari sang royan dari sang. Kita jerowayan lu mah kita. Ambil angka pulas magendeng ini. Cai mengendeng deket gitu no. Nah makin ampun ibu di tiang ada di mocokorong ngiring makin. Sekar beli kang ada kurana no. Jani berbeli keluas. Alia yang senali. Wah. Ali yang besar. Menang dumun dewo, beli ne dua orang dumun. Yang sebuah beli boleh, dewa orang beli. Patut suka di bawah situ Irako. Bubuk sebajang kene. Beli ke dewa. Ngeri kita beli marga na. Belar. Ya. Dolen, belar beli lah bena. Beles Leng ngingkir. kan. Lah kurian man. Terus. Ngiring dulu manusia. Mana lah? Lelah dari nak bajang. Ragat, sing ale bunga, dipon, sing dipon, ale bunga. Sing tak, ha? Sing dadi mai, sing dadi temu, sing lah gairah hidup dan nak bajang kewah hidupnya. Aduh, ini masalahnya. Yen pengelawan adi, padahal agak tuaan tapi belum. Yen sonyakan orang ini mesaiban, kat sing saiban. Kene be, tonyan pangkungnya menek mengejar. Me jelek ngasih muka ini tonyan pangkung. Yang manusia nih. Manusia Ah. bisa ngomong. Bisa. Aduh, maret nak tekan. Tekan. Bagus. Maret awang bagus. Aduh. Yen dole uli dori mule ganteng. Ya. Mulu ganteng mani udah genep. Gayanya sudah oke. Gantengnya sudah oke. Tapi sayang, jenengnya cara toki. Wah, sombong cara tuki yang memang reket nasi sing keles-keles. Wih, ini mari pajang seksi. Bajang seksi masa kini gaul gayane. Ya naliang di kene di apa dan di bintang filmnya Caru Manohara. Wih, Ini Manohara tiang pangeran Pantan. Kan? yang tolet yang goban ragan ini mi. Kengen. Sajan. Aja nih. Melankolis. Bulan kulis ya. Pasti duak megendeng. Sing dawang apa nyanyi. Uli Jakarta, kudu kadang produser kan kene kan ngerekam ya. Ngangon penyanyi? Aing, Ngangon apa? angon penyanyian. Ais. Wah. Woi, kengken. Kengken nih, kengken. Ayo, nyanyi, Cuk.
kenceng melaib. Nyen melaib. Ya, Cok. mari juga kata saya sendot. Yang nage ke parikosan. Nage ke parikosan? Dua bener. Nya nage parikosan. Tuh nage. Ini mau beler nenek nanti. Potongan nani nih. Saja nage parikosan. Nyen. Cai. Saya ngerti ya. Saya ngerti kengken. Langsung perkosaan itu oyongnya banaknya. Nengengkan melaib. Oh, yang nage parikosan ngoyong. Oyongnya langsung perkosaan. Oh, kedu. Udah tadinya udah. Benar. Asal naga perkosaan. Jangan. Hah? Belum kayak Oh iya saya ngerti. Menambah satu permasalahan bikin otak ruwet. Berdua. Belum gak di anak lu? Tadi dia orang mau belum? Belum. Yang coba nage parikosene. Kena diserai bane parikosene. Mbok, tadi kedo mbok. Tiang sing nyapu ke kedo mbok. Bang sing ribet otake nang bang sing ribet. Tiang sing bani mbok. Sing bani. Enten, mbok. Kancrek tiang hilang mbok. Dijaya deh mbok mar. Kancrek sangkanin kedropon tiang melayu. Hilang kancrek tiang ini mbok. Dijaya tuh. Apa hilang? Aku hilang, orang lagi. Apa hilang? Aku ini menek. Kancrek tiang hilang. Kancek hilang. Kancrek. Hah? Kancrek. Kakak kancrek. Hilang. Hijau hilang. Lalen. Apa kacang besar? Aku hilang kancrek. Abisik hilang kancrek. Wah, apa kacang besar hilang? Wah, belum. Benih. Yang undang yang kata. Jero anak lanang bagus genyet. Lalar, si orang bagus genceng, apa pewayangan sini? Juno Wiwaho. Juno Wiwaho to kekawin. We, adi bingung otaknya. Mau badeng baton matanya. Mimi, kene koban jelemane, jelek buka lek-lek. Jeneng sini jelek orang bagus. Nyen jelek. Ada adi jelek kau beli mulu jalan mau jelek. Dia jelek sama adi. Adi aja udah soal. Apa yang jelek woi jakulas? Jadi kini caranya neken jelek tekapin. Yang bertekap apa? Sing tepuk. Kacang panjang, kacang dawa, jagung matunu rasane nyanglu. Coba tawangi bane dua. Kasih ano ngalen nak lo. Betawangi bane dua ngelek-lek nyekseng kali nak lo nu ah. Bertawang ibu bodoh kali nak lu cubangan ibu. Adon sente, adon jalabing kabadan liu. Nago kene, nago kene. Bumi lingah aja liu. Sing kena pengurusan lingah kawal bumi ini. Nah, terserah bu. Terus kancrek mau lagi. Nah, terserah bagus. Boy. Bagus. Tole. Nyenang pakaian den sengidang nih. Tole. Kapan selam sapot poleng sepatu kotak. Ngangon kaos selam. $1 bang apa bicaranya? Matching. Dia kalau beberan jelek kancangnya. Borencang. Si mangkang ayah ini kejukut paku boreng ada bahas cekong kan bahasa aduh pasti. Sing dan orang mesti token film yo senawang. Cek ngortok itu. Apa sing? Jero anak lanang bagus genyet.
lu dasar lu. Titiang wanta widya dari ken sulase aran titiang Raja Palo para titiang truk no lara Nabi wendan pikayunan mekaronan sareng titiang Napi wenta